Posle romana Konstantinovo raskršće, koji od samog objavljivanja slovi za jednu od najčitanijih i najtraženijih knjiga domaćih autora, Dejan Stojiljković se oglasio novim romanom. Knjiga nosi naslov Duge noći i crne zastave, objavila je izdavačka kuća Laguna, a evo dela intervjua koji smo načinili s piscem. Duge noći i crne zastave je istorijski roman, ili neko voli da kaže pseudoistorijski roman, koji se bavi srpsko-turskim ratom iz 1386. godine. Njegovi glavni junaci su Miloš Obilić, Kosančić Cijon i Toplica Milan i knez Lazar i Murat I, turski sultan. Radnja se događa u osviti turskog pohoda na Srbiju i prati jedan zamajac radnje koji se tiče jedne relikvije ukradene iz pograničkog manastira, koja je veoma važna knezu Lazaru, a ispostavlja se da je važna i sultanu Muratu. Tako da knez Lazar šalje u poteru svoje 3 najbolje vitezova reda Zmaja, Kosančića, Toplicu i Obilića, da oni to nađu. Oni odlaze u Makedoniju, prvo tamo sreću Marka Kraljevića i dolaze u razne interesantne situacije. Da bi se sve završilo, kulminacija samog romana je prva bitka u tom srpsko-turskom ratu, bitka za Pirotsku tvrđavu u proleće 1386. koju je branio njen kapetan Stefan Musić, a uz pomoć ovih naših vitezova. Sama knjiga je pisana jednim prohodnim stilom, sa jednom filmskom naracijom, sa nekim elementima narativnim koji postoje u stripu. Prikazuje te naše junake pre svega kao ljude od krvi i mesa, znači nađena je jedna sredina između onoga mitskog u njima i onog istorijskog. I ima dosta akcije, mnogo više akcije nego u Konstantinovom raskršću. Naročito ta bitka za Pirot koja je opisana onako epski, spektakularno. Presudne stvari za izbor teme romana su stvari dve. Znači, prvo je to da sam ja moja majka je poreklom iz Ivankule u Toplici. To je bio feud Ivana Kosančića. Ja sam kao mali stalno slušao legende i mitove o topličkim junacima. Pored Kosančića tu su Toplica Milan, Jug Bogdan, njegovi sinovi i tako dalje. A drugi moment je bio to što sam primetio da taj deo istorije naše u našoj književnosti nije obrađivan mnogo, koliko bi trebalo, jer to je jedna velika tema. Niti je obrađivan onako kako se meni svidelo. Ti romani koji su pisani, mislim da nisu bili dovoljno moderni. Pogotovo sad ne mogu da se čitaju, recimo, Nastasijevićevi romani ili Nenadićevi, pa čak i Simovićeva drama. Nekako meni to nije bilo to. I ja sam želeo da napravim nešto. Da napravim, jednostavno, taj stari naš srpski mit za 21. vek. Roman postoji, znači, na 2 nivoa. Jedan je, naravno, onaj fiktivni, i drugi je istorijski. Znači, ja koliko sam mogao, držao sam se i istorijskih činjenica, mada mnogo malo izvora mi imamo, jer je dosta toga uništeno. Mnogi srednjevekovni spisi uništeni su u bombardovanju Beogradske biblioteke 6. aprila 1941. godine. I onda sam ja morao da se snalazim, ali imao sam sjajne stručne konsultante za razne stvari. I nalazio sam, recimo, turski izvori, francuski izvori, mletački izvori i neki drugi izvori o Kosovskom boju i tom periodu su također vrlo zanimljivi. Ja sam uzimao ono što mi je najinteresantnije, od toga napravio neku okosnicu radnje, a onda gde se pojavljivale rupe, gde nisu postojali izvori, gde jednostavno se nije znalo šta i kako je bilo. Recimo, konkretno, bitka za Pirot se opisuje kad je bila, kako je bila, ali neki detalji kako se ona desila, toga nema. Tako da sam ja pravio jednu rekonstrukciju. Otprilike onako kako to rade, ne znam, u Hollywoodu kada prave rekonstrukciju neke velike bitke. I to je bilo onako vrlo zabavno. A išao sam u istraživanje, 2 puta sam bio na toj tvrđavi i fotografisao sam je kompletno zajedno s jednim mojim prijateljem. Pravio sam kompletno stratešku situaciju, kako, šta, gde, teren i ostalo. I eto, tako se jednostavno radio. Radio sam i neke stvari koje su baš onako čista fikcija, kao što je, recimo, romans između Miloša Obilića i Olivere Hrebeljanović, koja naravno nije moguće, jer Olivera u to vreme je bila malo, u mom romanu ima 17 godina, a stvarno u istoriji je bila malo mlađa. Tako da sam, recimo, radio te neke stvari vezane za kneza Lazara i postoji ceo jedan deo vezan za turski dvor
koji je prilično autentičan. Znači, to sam baš proučavao i vezan je za trećeg Muratovog sina. Svi znamo za Jakuba Čelebiju i Bajazid, ali postoji treći sin koji se pobunio protiv njega i kog je Murat ubio na kraju. To je jedna zanimljiva priča, baš onako istorijska. I tu je postojalo u nekim, recimo, eto kako sam to koristio, u nekim spisima sam našao da je on imao ljubavnika koji je bio vizantijski princ. Tako da to su neke zanimljive stvari. Koristio sam to je onako književno vrlo atraktivno. I imao sam neke uzore u nekim klasicima. Znači, pre svega u Šekspiru, kako je on radio, ne znam, Julija Cezara ili Koriolana ili neke druge svoje romane, recimo kod Šekspira. Znamo za Reticine Brute, ali to je recimo, to je ušlo, svi misle da je to istorijska rečenica, da je stvarno to rekao Cezar, a u stvari je to Šekspir izmislio, ali toliko je ubedljiva ta književnost da dan danas mi mislimo da je to jeste istorijski tačka.